It's a very good afternoon, stroke evening, a very good afternoon evening. And siyani bingelela bantwele egameni lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngemsebenzi walosuku namhlanje nalesewentekile. Sisehla senyuka senda umsebenzi waNkulunkulu. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu aqhubeke njalo abe sibusiso etimpilweni tethu. Ikakhulukati umsebenzi lesiwendako awusingathi awusiwethu kodwa ube wakhe uNkulunkulu. Nakuba sesikwendile lesikwendile sikwenda sithi the glory belongs to you. Oh siyabonga asithandaze bantwana. Egameni laNkulunkulu yise nendodzana namangcwele amen. Babelolungile siyabonga namhlanje nankosi kulesigaba lethi senkonzo. Sinikela kuwe uNkulunkulu wethu lonamandla onke tibongo letifanele wena futhi letingetakho. Wena wedwa uNkulunkulu wethu uhleli esihlalweni sakho uyabusa kuze kube phakade. Akekho uNkulunkulu wethu lonamandla onke lofanana nawe futhi akekho Nkosi nalongalinganiswa nawe. Kubo bonke boNkulunkulu babe wethu lolungile asikamboni futhi akayuba khona babe wethu lolungile loyo ke alinganiswe nawe uNkulunkulu. Siyabonga ke Nkosi ukuthi usibitile wasibitela enkonzweni yebuKristu ukuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke sihambe etinyathelweni taKristu Jesu. Namanje ke uNkulunkulu wethu lomhle kule ntsambama legcwele siyathicusela ukuthi Nkosi qhubeka ube kukhanya kwethu ube injabulo yethu ube ngemandla ethu kuze thi Nkosi sekwendeke konke ludumo lonke babe libuyiselwe kuwe. Akuthi ke konke uNkulunkulu wethu lonamandla onke lesitha uNkulunkulu wethu lonamandla onke sikuphakamisa kube imijewa sikuphakamisa endleleni yethu yokukholwa ukushaye Nkosi buye ngaphansi kwetinyawo tethu kuphakanyiswe lakho ligama Kristu leli phezu kwamagama onke wendele buhle lophakanyiswa kwakho Kristu manje naphakade amen. Sihlangane ndzawonye njengemthembu kaNkulunkulu sisemkwababa etomdumisa nekutembonga nekuteukuvala ifu lakhe lengcwele nekuletha kuye tidzingo temhlaba nekucela kuthelelwa kwetono tethu nekufuna umsa wakhe kuthi ngendodzana yakhe Jesu Kristu sitinikele kuba simsebentele. Umusa neliqiniso wetanga Jesu Kristu asimkonde simdumise. Nkosi ivula imilomo yethu ukuthi silibonge silithumise igama lakho kudunyiswa uyise nendodzana namalo engcwele njengoba bekunjalo eqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube ninanini amen. Sithathele isithuba abazalwane sidihlole sivume emaphutha ethu. Lamanye siyawati lamanye kasiwati. uNkulunkulu somandla babe wethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu. Sonile ngekuqabanga nangekukhuluma nangekwenta nangekungakwenti lebekufanele sikwente. Ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu sithithelele konke lesekwencile usende sikukhonde ngekhamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla sawukele siselele tono tethu usigcine kulungele lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu amen. Namuhla ke usihlwa abazalwane tifundvo time ngalolu hlobo. Sitawufunda eMahubo 32 neMahubo 33. 2 eMahubo 32 kanye na 33. Ubusisiwe umuntu lothethelelwe tiphambuko takhe nalotono takhe tisijekele. Ubusisiwe umuntu uNkulunkulu langambaleli tiphambuko takhe
lo nenhlitiyo lete inkohliso nangingasivumi sono sami ngitsangaliswa ukuthi khalela lilanga lonke kude kushaye ekhathi emkanjeni imini nebusuku isandla sakho sasimadima ethi kwami emandla ami oma njengokumisa wasehloko ngasivuma kuwe sono sami angizange ngisifihle siphambuko sami ngathi ngiyawutivuma kusimakathe Donodam wena walithathelela licala lesono sami ngako ke wonke lo mntwele uyawuthandaza kuwe ngesikhathi usenekutholakala ngempela ngesikhathi emagagasi etinhlupheko adlodlobala angeke amkhukhule wena uyindzawo yami yekubhaqa uyangiphephisa ekuhluphekeni ungisingathe ngetingoma tenkululeko simakathe uthi mine ngiyawufundzisa ngikukhombise indlela lofanele kuhamba ngayo ngikweluleke liso lami lingesuki kuwe ningabi njengelihashi nome umnyusi kona lokungena kuqonza uthi made kuqondiswe ngemadomo lo mubi unakuhlupheka lokunyenti kodwa lowo etsembele kusimakathe uhlala alondolodwe ngumusa wakhe jabulani kusimakathe nethabe nine lenilungile nijabule nonke nine leniqotho nenhlitiyo yethabani kusimakathe nine lenilungile ingoma yekudumisa ibafanele labaqotho simakathe mdumiseni ngetingubhu nihlabele kuye ngehabhu lenetinsambo letilishumi mhlabeleleni ingoma lensha nidlale ngebuciko nimemete ngekujabula ngoba livi lasimakathe licondzile konke lakwentako kwethembekile simakathe utsandza kulunga nebumsulwa umhlaba ugcwele umusa wasimakathe emazulu entiwa ngelivi lasimakathe nako konke lokukuwo kwentiwa ngemoya wemlomo wakhe emanti elwandle wawabuthela ndzawonye kwabasha ngathi uwagqwalisa empiteni wenda titiba netitibakati tetilwandle umhlaba wonke awumesabe simakathe bonke labasemhlabeni abathuthumele embi kwakhe ngobe wakhuluma kwenteka wakhalima kwaba khona lutho simakathe uchitha emaqebo etive ushabalalisa imicabango yebantu emasu asimakathe ayawuhlala emile kude kube phakathi nemicabango yakhe iyawuhlala imile kuto tonke titukulwane sibusisiwe leso sive lesinkulunkulu waso kungusimakathe sive latikhethele sona kuthi sibe lifa lakhe simakathe asezulwini uyakubuka emhlabeni abone bonke bantu asesihlalweni sakhe sebukhosi ubukisisa bonke labasemhlabeni labahlethi emhlabeni nguye lobumba tonke tinhlitiyo tabo abukisise tonke tento tabo kude inkosi le ngoba sitha ngobe inemabutho lamanyenti nesicwaka asinqobe nebunyenti bemandla aso lihashi lempi lingeke likukhulule noma lingaba nemandla lamakhulu lingeke likusindise empeleni liso lasimakathe likulabo labamesabako bona labo labethemba umsa wakhe kuthi ate kukhulula umphefumulo wabo ekufeni abaphilise endlaleni umphefumulo wethu wethembele kusimakathe yena ungumsidi wethu nelihawu lethu inhlitiyo yethu ijabula kuye
ngobe sethembele egameni lakhe lelingcwele. Yebo simakathe, umusa wakho awusembese njengobe sethembele kuwe. Akuthunyiswe uyise neNdothana naMoya Oyingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni lelidala sibhaliwe encwadini yemprofeti Isaiah chapter 6 verse 1 to 13. Isaiah chapter 6 verse 1 to 13. Kwathi ngeminyaka wekufa kwenkosi uZiya, ngabona simakathe ahlete esihlalweni sakhe sebukhosi, naso lesetulu futhi siphakeme. Umsila wesembatho sakhe ugcwalise lonke lithempeli. Ngetulo kwakhe kwakunemaserafi amkhonda. Ngilelo nalelo lalinetimbiko letisithupha. Ngetimbiko letimbili atimbonya buso bawo, ngaletimbili atimbonya tinyawo tawo, bese kuthi ngaleti letimbili abe andisa, abe memetana odwana. Ngilelo nalelo lithi, ungcwele, ungcwele, ungcwele simakathe lo ngusomandla, umhlaba wonke ugcwele bukhosi bakhe. Ngemsindo wemaphimbo alamaserafi, tinsika temnyango kanye netisekelo tayo, kwathi uthumela nelithempeli lagcwala umusi wentuthu. Ngase ngithi, maye kimi mine ngiphelile, ngobe ngingumuntu lotinzebete emlomo wakhe tingcolile, futhi ngihlala emkhatsini webantu labatinzebe tabo tingcolile. Emehlo ami ayibonile inkosi simakathe lo ngusomandla. Kepha lelinye lemaserafi landiza leta kimi, liphethe lilahlele livuthako esandleni salo. Lelalilithetheke ludlawu elathini, lafike lathinza umlomo wami ngalo lathi, buka la, lokhu sekuthinze umlomo wakho, ngako liqala lakho selesuliwe ngesono sakho, nesono sakho sesihlawulele. Ngase ngiva livi lasimakathe lithi, ngitawuthuma bani, ngubani lotasiyela? Ngase ngithi, nangu mine, thuma mina. Wathi, hamba utshelele sive uthi, lalelani njalo kodwa ningeva, bukani njalo kodwa ningaboni. Yenda inhlitiyo yalabantu ibe nzinzima, netindlebe tabo tibe buthuntu ekuveni. Uvale nemehlo abo, bangahle babone ngemehlo abo, beve ngetindlebe tabo, baqondisise ngetinhlitiyo tabo, babhuquke bese bayaphiliswa. Ngase ngithi, awu simakathe, kutawuze kube kunini? Wangiphendula wathi, kuyawuze kubhujiswe emadolobha, kubete bantu labahlala kuwo, tindlu tize tibe tinzana, nemasimu abhujiswe aze onakale, nasimakathe aze abasakadele khashane bantu, live lisale lingasenalutho selikhohlakele. Noma ngabe kusekhona kwelishumi lokusasele kulo live, nako futhi kuyawulahlwa kungabi namsebenzi. Kodwa ke njengobe umtherebhinte nemokhi kushiya tiphundi nakugawuliwe, kanjalo nenhlanyelo lengcwele iyawuba siphundi emveni. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha
sibhaliwe encwadini ya Matthew chapter 23 verse 1 kuya 12. Jesu wakhuluma etikunjini tebantu nakubafundzi bakhe wathi, tati temthetho nebafarisi bahlete esihlalweni saMose bafundisa umthetho. Ngakho-ke kwenteni konke labanitshela kona nikugcine, kodwa ningenti njengemisebenzi yabo, ngoba bayakhuluma bangabe basenta. Babopha imithwalo lesinzako bayibeke emahlombe alabanye bantu, kepha bona abafuni kuyifukula ngisho nangemuno wabo. Konke labakwentako kwekutiveta kubantu, ngobe la etinhloko tabo sebanzise emabhande lanetikhehle temabhokisana letinemavesi emibhalo, bese belula timvakaza temichiva yabo. Batsandza tindzawo letingenhla emadzilini netitulo letisembili emasinagogweni. Batsandza nekubingelelwa ngenhlonipho etimakethe. Bantu bababite ngekuthi mfundisi, kepha nine ningabobitwa ngumuntu ngekuthi mfundisi, ngobe nonke nibazalwane munye umfundisi wenu. Ningabiti muntu emhlabeni ngekuthi babe, ngobe munye uyihlo losezulwini. Futhi ningabitwa ngumuntu ngekuthi nibaholi, ngobe munye umholi wenu loMkristu. Kodwa lomkhulu kunani lonke kufanele abe sikhondiseni, ngobe wonke umuntu lotiphakamisako uyawuthotshiswa, nalotithobako uyawuphakanyiswa. Siphela lapha sifundo sesibili. Let us pray. Nkulunkulu somandla babelo sezulwini, sesibongile Nkosi nalelivi lakho lelingilona Nkosi likukhanya, lelingilona Nkosi lingumkhombandlela, lelingilona Nkulunkulu wethu lona amandla onke lisikhuthata njalo ekuhambeni nekwendlela nangekwetimiso takho. Sisondela kuwe ke Nkosi kulomzuzu, sithi lahla Nkosi etinyaweni takho. Siyalibonga Nkulunkulu wethu lomuhle, ngoba ngilolodwa lelingemandla, ngilolodwa Nkulunkulu wethu lomuhle leliphakamisa abantu libalethe Nkulunkulu wethu lonamandla onke esigabeni sakho. Wena Nkulunkulu babe wethu lomuhle liyasiqondisa, liyasikhuthata. Mathi hamba ngalo Nkulunkulu wethu lonamandla onke asinaluvalo, kasinakusaba lutho, ngoba Nkulunkulu wethu lomuhle lisuke lisikhomba indlela letiya kuwe, lisiqwayisa Nkosi etindleleni letimbi, njengoba Nkulunkulu wethu lonamandla onke na-Isaya eminyakeni wekufa kwenkosi uZiya levakala lelivi Nkosi libuta ukuthi ngubani lengiyamthuma, ngubani lo uyawusiyela. Sekabone wonke umbono wethempeli, abone bonke ubungcwelele buqwebeqwebe, wafika la khona athi buka khona kwekuthi mina angafanele. Kodwa Nkosi wamgwelisa ngalezo sikhathi ngayokuthi lelinye lemaserafu lithathe ludlawo liye lathi lithathe lilahle lelivuthako lilibeke etindzebeni temlomo. Babe siyathandaza egameni likaJesu, tindzebe temlomo yethu Nkosi tiyangola, tiyangoliswa simo Nkosi salomhlaba lesikiwo. Babe siyathandaza egameni likaJesu kuleti nsuku lesiphila kito, la khona Nkosi bungcwele bemlomo, bungcwele betinhlitiyo, bungcwele Nkosi bekuhamba kwethu busithela khona bungabonakali khona. Siyathandaza baba omuhle, lihambele Nkosi libandla lakho lomubi Nkosi, uyaba-employa abantu bakho ngetindlela letahlukahlukene. Babe wethu lonamandla onke babe ngemathuluzi etandleni tabo. Kodwa Nkosi ekuseni sivile kuthi khumbula lapho uwe khona, ukhumbule luthando lwakho lokuqala, ngoba nakungenjalo ngitawukuta ngitsuse luthi lwesibane sakho. Babe siyathandaza Nkosi egameni likaJesu, sisithe Nkulunkulu wethu lonamandla onke sibe ngilabo Nkosi labathembekako, bangaphoqi endleleni. Sithandaza lomthandazo wabe ngokukholwa egameni elihle leNkosi yethu leNkosi Jesu Kristu manje naphakade. Amen.
Siyabonga kakhulu bangcwele kulena session yemkhuleko lesesendlule kuyo lebe ihambisana kakhulu nelivi laNkulunkulu. Nyalo ke bangcwele sidawuthi sijike emakethe esvisual sibese siyabuya bangcwele lapho sesibuya sithi uto sika kancane ngoba bazalwane singeke sayiqeda sithi nje sicephule kancane sishiyele labanye sishiyele lelinye usuku ngoba ngumphako lona wendlela lokufuna ukuthi siwuhle kuze kufike leyo mini. Amen.